Pozdrav ljudi dragi, nadam se da ste super i da uživate. Ne znam jesam to ovdje pričala na YouTube ili na mom Instagram profilu, ali evo nije ni važno. Sada ću ponovo da kažem da sam ja ona osoba koja je jednostavno od akcije, koja obožava da se negdje ide i da se nešto dešava. Pustolovna je moje drugo ime, tako da sam juče jedva dočekala kada je muž rekao hoćemo na kafu u Osor. Za 2 minute bili smo u automobilu i krenuli put Osora. Osor je slatko malo mjestašce, a na Cresu koje mi je onako simfa i volim tamo da odem, bili smo više putom. I prosto sam zaboravila da okrenem kameru i da snimim jedan onako video u baš onom video formatu, da možete ljepše da vidite ukoliko gledate ovo sve sa mog YouTube kanala, recimo na laptopu, tako da bi to bilo ljepše, ali evo obećavam i nadam se da neću u budućnosti to zaboravljati. Navikla sam na ovaj format i ovaj video iz Osora sam podijelila na 2 dijela. Ovo je dakle prvi dio, sutra vjerovatno puštam drugi dio da vidite i vi malo ovu mjestašce. Mi smo uživali u kafi, piću i pici koja je ovdje stvarno lijepa, tako da toliko za danas, družimo se sutra i želim vam super ostatak dana. Ćao!